Dari betul. Apa nih si dari Mamat? Si dia dul. Oh, yang mau dia mah kontak teh. Oi bah makan yuk. Dia mah gitu. Kar kalau mantu salah nyari info dulu. Oh, iya mah yuk. Mana dulu tau dulu. Jangan adik kaki mat. Lap, oh lap. Amat. Bermain info lap. Info apa? Info sendiri lah. Oh, Tenang mat. Beda sama dia. beda. Nah, yuk langsung ke. Ayo, maju. Itu. Cuma mat. Mulai dul. Sebelum tanya dulu dari mangkat teman. Oh iya. Aku aja dulu. Ambil dulu. Cewek, godain kita dong.
Apa kagak? Harap deh. Ngaji ke caci bataka. Mun semacam kang kok. Wala minta boleh marah. Jele. Gimana kagak ibu nah? Jele. Jago tamu langsung boleh. Aku nak boleh bin kok kagak ibu nah? Jele, gue tamu langsung boleh. Jele, suwer, gue tamu lang na boleh. Iya, kok tak boleh kagak ibu. Kan awas mengulang lagi boleh. Jele. Sambil na apa sih kelaku bega kita? Tadi aku nana. Karo sajian merusak kebetulan. Dia kake akhir sajian mulje. Melakon apa aku ngaji ya. Marah ambui kak. Lakon agen naruh bayi. Lakon nih. Jele nih. Iya, engkau hilang, jago tamu langsung boleh. Awas man sampai ngulang lagi boleh kak. Iya, Lepas sarang aja ya. Terus mengko saya jele no. Jele, kok pada sekoran deh. Dul, ada. Dulu kan dulu itu. Kok tak akan sembunyi dengan Dul, jaga dul. Dul, payah. Menakan aja. Ada nak sekali. Wala le mate. Kalau kita lajeng bajeng sekali. Kalau tahu ndak anak kemat. Power yang berterapus. Erken sirkuitin na ya. Seborang lak. Ini mungkin belum lak. Mangan tak ketolongan deh. Alasnya kemat. Ongguan lak. Ya kah? Lah, kita bendul kira bila kemat. Kau tak gini ya lak. Demi ya lak. Dul. Dul. Tolong Imat. Dul dari sana ini dul. Yo ini kaki dia. Sambil nunggu kopi kaki saya pengaktor. Mau tolongin lak. Oke. Tolongin. Baca berendak ke dul. Kenapa dia? Aku tak gini hilang. Apa segala korak di sana? Hari musyawarah report. Musyawarah apa dia? Musyawarah tentang kebersihan, Bun. Iya, Bun. Kan kebersihan itu sebagian dari iman, Bun. Oh, iya bagus, Bun dia. Gila, lepas lagi. Iya, Bun. Alhamdulillah, selamat ya teman ceramah. Dul, mat. Dir mah. Apa nih sih Derma? Aju nggak kibil lo. Bedin coba. Beda. Ayo langsung gas. Maju. Tandi mat tengah anak kanaro. Para pindah alam ko. Kena awas ya deki sampai atemu. Kena blender betul ki campur.
Oh, kun iyo lang. Berarti tadi kunan kok semuanya. Dan tos kilo. Kebun kok kekeliling. Harap le, madang berdengan. Aku cibu cing kenakan aku. Nah kena siapa le? Aduh nak kena aduh bu. Ya sapru le. Nah kena di nak ada benda. Nah kena gini. Nah kena sekolah. Nah kena tua. Nah kena tua. Maksudnya bu. Ya kadang umur le tua. Tapi tengah kena kena. Aji ya sejak kocak nak kena tua le. Contohnya ngapa bu? Ya jua sangat lak karep didik. Kak mikir gelu ke budina. Kak orang sakit hati nah. San kocak tak terima. Pas derem nambah bayi karpa. Iya, aji cek pada ini benar kana kendar buk. Nah kena siapa dek? Aduh mat keres buru kiram dan dosa lagi buk. Kena benar mah kagak Buko para kening tabrak buk. Duh, palang na kana. Kenu, kita mana gele. Maksudnya bu, keling rele. Oh, tutikan aji ya secek santang ko tu lah para kening tabrak. Kementar bu ma bu Andrea. Kota iya le. Gimana ayo mak bela ke gele bentuk. Gimana ayo le. Bun. Ya kaki le. Pacat terus cuti. Salah letak assalamualaikum. Kelepai bun. Assalamualaikum. Di baru lah. Apa nih baru bun? Kopi nih je. Bisa kok nanti kabar penting bun. Kabar penting apa je le? Ya tujuh dulu. Jelas lagi bu. Terus aja jelas lagi. Langsung tahu boy. Mari tak lancang belum. Oh iya, berisi singkat, padat tapi jelas bu. Apa je le? Udah penasaran kok. Yari bun. Sini lihat bun. Bener di je le. Pakku nih kenang na bun. Mayu ntar le. Mayu bun. Mayu. Mayu le. Cungking nanti bersuara sandal. Cungking gede bu. Ku tak pada dul kiram makele le. Alenggan buru cibun. Oh. Ketika ni ngandi ya sama cak perdosen kele. Stop bun. Ada ukuran ni kia makin bika kia ceramai bun. Mun nak kanan mabung anji ya. Terus solusi ni bener remah le. Pikir bun solusi bun. Terem le. Kira. Oh iya. Mayu. Yuk. Dari mana?
Siap, Le? Siap, Bun. Satu, dua, tiga.